Okay, yemo bibia akwaba shronko ene biem de bagana Nkosuo dwumadie e TETE MMOFRA online TV so. Ebra son se ene no Ghana nsem de trend de ekoba de amanyofo eye oman no. Ebra son se ye betena ha na eye me wofa enuna na opoku agyeman. Ebobu hu na ye pepomasi brede ma oman no Nkosuo ene nimpuntu Ghana emabunu. Na ansa na no aboafo a omuso ya sinema de Ghana Nkosuo dwumadie no ebramu de bia no eye BK agrochemicals BK agrochemicals se de bia me betena ha meka no se uye kuani nko na upekua ye ho niema de a fa woni ye BK agrochemicals asoye na ekototo ni product ni bi fa koye afuo no o product bit is dependable say dependable ijuma edini se wadua ukoko no fagu kokoko no so na ema kokoko no so from nye fanya hoden na wonsu kuani nye sika fagu botom o bibi ti se hia kate e wo product ni bi ti se hia kate eno so no wadua kokoko na wie no wo de fagu so na parasite bia ema kokoko no nya hoden enyini ne enso enyini no ebe kili ni nya makoko na nya hoden e de enyini kama o product bi so etise eye strike super sa strike super ejumadi a edie ene se wadua wo makonya do a intos atosudie bia no fa strike super ne bi eguso wudi guso a ebenya hoden ama eye watosudie na wadua no aye from anyini kama aboyie na onsoso watimi anya eso emfa so any product bebre wudu BK agrochemicals dia de opebia no ekwan mu da ho se obekwa akoje na odi akoye ukua se opebia to a 16 regions na wo Ghana ni nyina no BK ebie eye na pono e de amount se wura ba bia yeton agrochemical bia odu aso pe BK agrochemicals eye ne strike super ni dependable ni bi ye be yi bi e de amount open do so poso atu a fa woni che kumase mrom e honom no na obenya bebrebe na onsoso watumi di akodi ujuma na ansa na no me ne eye me wofa ene na atena dwam me papa ma de nyina enuna na opoku agyeman ena yeti fie ha sei na ansa na no ye kwa aba se won ye gi aba fon ka to ye ba ye du bewura mu yi pa Mina mini o. Eno. Efuo na nkwa ni mu no. Enkwa bem. Osise wo gidi a nnumpe hu akokwa. Obetimi ama nam aba ho. Media na mani da so se koko idie mensimi biem. Mi be twitwa yeja. Na me ba ye o ya Johnson. Ana oka chem se papa betene kumase nam se me tene kumase agede en. Mi ja koko yi ho. Ana ose ene wate aduro bi nka. Na okwa akope bi ato abrem. Ode ba ye a shia kate o. Shia kate. An shia kate. Na nya shia kate no nko a dependable. Eye shia kate ana dependable yi. Ni nyina ye adwuma baako. Yenka mom. Yemfa mom. Na aduro yi ana atimi a shia kate a tese akummu a ewo koko yi nyina so koko mojaduru eno ane wuza na se no na mo na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wodi nsu yagu hu na wahihye wo che ne o gloves yi wahye wo nsa eno nose mask wahihye wo space yi uwi a wawo so no na afi watama bo wachi timi nua koko akuafo mesere mo se munni mo ho abro makana na maka ukọ na akwa duro edi akwa kukum wakate dia enoa ne hia kate koko board aya aban adwumaefo ama approve say hia kate no ubetimi ato de egu ukoko so anase dependable no anase uza no ubetimi ato edi egu ukoko so open dosopo etususu a fuani kire kumase emrom BK kire agrochemicals onna toto ndura hodo nyina na umpe we opede yin yi Paul amantem wasene dikafo ubantem anka ka kire jutu catch yourself so ye kuani na onoba ye ebeso na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yeyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu enoba ye so enye savior nko uhwe we ya ya to ne din say strike ye duru a eno so ye dugu meka ne say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to ne din say slim macho ni din ankasa eye imba kesoso ye duru a nani ya din pa enu so di gu no ba yeso a na che say aboa bi o so bia no
obeko hwe uhwe meti ha nye wura ne gu ha we ya yoyo de ehu ni sitiro ogoso a wo sa mezop no wo fa we anka ho a enye de ehu wuza so na be ma enobaye no anyini prom so we yakuani na ba beto se wontosi wato so de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti upe bi ato a fu ani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton nobaye hunro nyina makasa afi memakuaye aye de ade ajara jutu. Okay, ya mo bibia akwa ba biem de TETE MMOFRA online TV so said ye mo amunyi Ghana Nkosuo dwumadie e na ene ye te ha ye de ebrem na ye kai mo se ye stream live e wo Facebook ne so social media platform ne ba bia TETE MMOFRA online TV na se official ejako wo betimi enya ye wo honom kama udu Facebook honom na wa share na wa like na wa comment na ye de amawo e de amaye na ya kenkan so e de amawo kama na me se kai so wo product bi na se obo ho daru pese ye mo ho daru mfamawa TETE MMOFRA online TV ye bie ya pono ato ho no mo de amount say for product ne bra na ye mbo ho daru emfa emma ye studio line ni obetumi afa ne mpanyimfo akasa de bia otonsa wo ye store say odi product bia ba say oton bibia no ye betumi ababe ye ho ye advert no e de amount obetumi afa line 0257335097 0257335097 and I say 0203118711 na wa frem panyufo na onim panyufo edi ensa wo so Ghana no emunsem bebri kwan ya fa so ye chechire o man ti oh yes, be you. Madam, what it does, be. Sanya the ni Zania Bay, and your dance at Chabebum. Nipper be about one jumper, nipper be bar or more, and Swadi Hunupa. Nipper be bar, the Ombecan Ibigina. Tian yes, said the year queen, and yes, said the year in Sopran, yes, how. Now we are in the Bonifubia from Moma Sergeant Papa. O de buy be ban na jego na de mane hadwene se de odi adwemo na ebebem no ya omo ntwe na so omo mpam no eno na se fra omo do ni nyina ma yete na nyesa ade a nkeye asem se ye Ghana ni bi adi se obetin ayo no ane man Ghana yi so di enimu okay ene ye bedi nkomo e wo fie ha ye MPP presidential elections no eye MPP amanyukuo no mpanyumfo de aba abonten a kire da ye nkonkoto aba no omode eye 31st of January 2026 which is next year ye da yanim no bosome no eye January ne bosome no da etwato ne kra no 31st no na omaye omadwen se omopese wo mo enkona omonkoto aba no emfa enyi eye omo presidential candidate no na we na eye asofo ni bi predict no asofo ni bi predict pastors ni bi ka sesei ye de ye ni kira eye pastor Emmanuel Oche ese on de Canada Japan na nyankopon abeso ne daye anase nyankopon ayi a kire no nye daye nyame ayi a kire ne se wo no na enka osusu se nyame se yemfa ne medi ye MPP amanyoko nanim wo 2028 election no na apostle eye John ono nso se nyame aka chense ye Alan Kojo Chematen ono nso so na ewo se olidi MPP eye amanyoku no we ni nsem bebre ono so na wo se olidi MPP so fu ne daso yi o se Alan na ono de ye se yenyin Alan yi so na wa firi MPP amanyoku mu na ye dai no na ebe lidi eye MPP amanyoku no eno nipa ye onka ho biem na wo ka se enye obia na yi no no na yi ne ho na wo beka se ono na wo se obelidi eye MPP amanyoku na eno no eye nyame ben ne ka asasem ne kire wa na se eye hwan na ansa na no ye presidential eye election na MPP pese omo eye no 31st of January 2026 no ho ensem no ye ntie bi mra national executive committee national council ACI na normal to the American
every day party very party school the balance then so the war who shares are who to do now so and the master and the job what the job we know every to national council for house now people are doing 25 party no the party school no the balance we are this one party committee are here from David lawyer and that say ọmọ ṣẹ yẹ party confusion no bẹẹbi a ìsàkẹsẹ ẹlọgbọ ọmọ party no na the area professor ambe recommendations of the báyìí ọmọ bìtìmí ẹni akọ akọrọ recommendations of the báyìí ọmọ sáàsì ọmọṣẹ ẹdẹ kọmíṣí ní ọmọ asẹ ẹbẹtọ party ṣe ìdúrà ní ṣọọbù ọmọ ìlú àdìsá na ẹkọ bá party tó ti ṣe yẹ ní expansion. Our electoral council now, although they don't have power in Nigeria, just to the command of four councils, former MPs, former commissioners, former MPs, former this is not power in Nigeria. Emma almost said, and the law of also a presidential branch, and that is presidential branch. But we see Emma said, that really is not that. National council, every council that will fire presidential council. The last the national council actually the apple said January 31st, 2026. As you know, the very presidential primaries. The national council, and the consider now, okay, now we know, and American constitution. As no idea to say, July 19, as no Indonesia, now American PIC, all the constitution, as no actually, now, and I'm saying, Congress and parts of the National Council acting in the poor, over share to get the Congress, the proposal to be united and the globe. In the poor, National Council, a honorable, you say also. But the leader no longer by constituency on the chairman. And in another national organizer and vice chairman. Honorable Jerry Ahmed, seated deputy minority whip, also a member. Honorable Ohemaa Nkosuo, who is a chairman, Aruna Mohammed. Say, lawyer Justice Frepon Kujia, MPP General Secretary in Sama or the Baye no Ebi no Ena Okana, Wamayina, who say a 31st of a January and on Bakakoto a presidential elections and now January 2026, yes. The next year, yeah. You bring anyway, Bosumi, Pepe, and I know. Said the MPP for the Abbey, yen temuso, and I say, would dream who say. You answer my main ten one watch in Facebook or the comments abano. Menchia wom. Oba dear Adam T. Yetchao, Sana or Henana, one so Yetchao, Lamando Joe Sharp guy, or non so Yetchiano, and Emmanuel Abusi. Yetchao, Ena Afi, a rabbi, quando say, I'm sorry, auto network, you got a number in number say, you to be man, yeah, that's it. Now I'm the woman, say, say, and before a day, science, you know, about the piano say, party no which Bibi and Sue quite say. Obey one session and tell me, say, a bibinti and our choir, don't know what my to dear, who say, a bufu, dija, papa moon, casafia, cassetia, young, and nema and some fat a day, your uncle.
eno omo de ye wo mo ho na omo asan de aye Ghana for na Ghana for bo fu ni ato aba etia o sa na manyoku bi obekọ akire bia Ghana na hwe trend na sa na tie tora bia wo mo amu ntam na enyew we yom sisi we yom press conference kura be na obi aka obi na obi nya aka so abehwe na de wote ne nchen a wo no wo ka no kodu ye kase no kodu ya de nani be kira na ono nso de nani a kire bonkum obi a wo de ota na chi enji wo mo amu no ya na ne mebi wo mu a ekutia wo edi se o mo ye ne ntem sa mfi se ene na e kire se o mo ni abre o mo pezi se o se wo ye ne ntem sa no uyi ya bufuo ne sa kosoro mo chen de ye wo mu ne yo sa so be ye be wie no do be lusu nkofo ne ye nto aba enti omo so ho enti na so mo ye ne ntem sa na de ono no nkofo be se ye nto aba be do na abotoye mo aba na mo ne o makasa ama o masete bibia okay because eno benkum ne nya na wo se wo nto aba na party na lusu na china nifa konya na benkum na asenya na still a so nto aba ne no ma ready se party mo tena chira o munya kan sa de ne fair enough na no so kra nka maka che Ghana for say yeni ayimu no ye ku ye mpapa mu wi mu ye ntie ye ho asindi mu obi na wonto aba man na enye da ye betena chiri na ka do be wen nko wa wen kama ene se 99% kra ye hunu bi da ma yi mu ananka ye nya ne sa na manyuku no abedi ade ntie ye so mo de atudwa se o meko primaries ne ntem no ma men samra wo so yes o meko primaries ne ntem ba e kamia kwa se yemfo ye nwura e MPP amanyuku no yi wo hwe said you now see far wokan dispute ayekoso wo montem ntokwa we ni we ye wo fire de nyina ye abronye nansen em se wo bie TV station wo behwe so a sabio kasafin kasa enya o ka kire eye MPP ni eye honorable Kennedy Japan like edidi atam no sa ne ma no ekoso yesa youth no na se nchima na omo so de omo hu be wura politics ni mu no na se ye ekwan boni se ya na wo de kire omo se ye mfa didi atam kokoti sem ne mfa nya yamanyosem na yesa beboa Ghana as a country no no nyina nti na ombe ko primaries no edi kombe delegates conference no money ade also say 19 July pra ombe sensiam ombe se na kosise ebeduru ba bi no de clearly yenya ayi ni so yo mampani no na wo se tiase no so beto ho akote party a eyo no nyame asem se umwa na campaign a eyo no nyame asem se be uhia no na so onya ohwe ubedi na tem be pra no kra obebo na suma eyo no nyame asem ndi eye so mbekọ no entem na wo mo ahwe asiesi o mo se udi obi atem amra kwan wo a no ho na me pese mbusa se de o mo sifa attack obi ni edi nipa na tem se ye ne me pese me che se enkola na o mo pese o mo do o mo ho be join ne eye amanyosem no obi wo no ma o tech o ye political science o pese o be ye politician o pese o be ye sei na akire we ya de chiri enme fa nhye MPP nko a NDC nyina bi say party ahodo ni nyina ewu eno ne de se saboni bi ni pa betwa bia enchiri ma ade papa enti se obi se obedi obi atem bebu obi ani mu ase se be obeche na tum kura ono no wo ye sa na wo kwan so wo ye sa na emu nchiri ma eno we ya se timu se o yetim ni ya yakono emu obi okre ne no mpo wase machi no so o se de omo ye no ide efe mekwa akohwe omo match bi na ebo atim no ana se ebi a supporters union club mo kwa kobo ana ebi mpo a omo ye donation bi off season ni on season ni ade aye de ebo atim ya mezu metim yakobo na emum de wo ye ne nya hwan no mabo na enye de edi se wo mo a na do bi e bi aso da nanim nti okay parties ni mu nsam de tai no mama samra wo subiem eye sofu ya wono soso ade aba bonten se nyame yi a chense Alan Chematin wo so DMPP amonyekuo nanim ye nyina yeso enim se Alan Chematin enka MPP hu sese biu na wo ka se wo mo no ono no na eme DMPP amonyekuo nanim no one ne ya adwene anase otumfutu agu Ghana fo ani me de nkamene ne nya adwene wo nipa fam okay but honhom fam die ibia na mene na ye adwene si nyame na aka kire ne dia kam ne be adwene go nyankopon ne die obeti afa na kwanhuru bia ono a wo pe bia so ema o ka se Alan ne beba bi die ni mu no
kenu obenso o maye nsakire ebi kura la na be pachew ana o de leti bi aba mpenfo ato mo aso om ye nua ono so ko e age no ana se bi kura o ma afre no mpose ye nua o ka se wo ko ba do huhia enti bra be kan ho ne emprenku nimdie tinkanya me fam de nyame betia eno ala wakwa aba o wodi kan akwa aba first one 2000 okay wakwaba eno oba eno moje no eno sa konti oba bi mo besa age o me yeso se ne oba de se obekọ obefra bontene mpre nwotwe kora na obeba ne atopunu mo ba o se ubie no tie no de se nipa ebre ne ho ase de a no ohun se de bi a meme ye no enye de a ene nkenya de a ede kora nemum se osensene wo kon epinim wo akoma de a ene de e ken so de they should forget about that enna honam fam de no so American ne se papa ko do tremantin minim se ne political career no be an opese isi 2024 there but it's being clear say see ya no be ko there ne e be an career be end because MPP mu no na American say ba bi de o ti akote party mo be san rise but say be MPP mo de be rise there through what means because wa na o say o you ho afrim na de ya we ho sem de bia me ka so mo mtu alamfo no omudi ni hwamo we nya futufo papa amomo an guide 2024 election because wa unim say o se ni dia ma ballot box so na chi ne ba so ko so say independent or what anya party o na nya party o because electoral commission entimi certify movement say a party mo ma won kujina okay indiala ama ballot iso so obra papa pen mu a wodi MPP echi wodi party echi wodi o man echi unim politics why am no se mache nti how in fact on there oni na anya atwi na me ne nya sa adwene kwa was the worst mistake no the political career because me timi hu sen ko twen yan kasa abre no kono pa na komanfo no bebo ni dimpo a chen yewura Canada Japan why have indicated yeah second kura bufuo kwa yeso popular e kwa no mo fa so alan no na ye ni ya reason say utie mo de te no ho a so ko pribia so edi honam fam de alan de go yi no ho afri party nti ontimi me di MPP anim bio okay because you see oba boys na wachi no my word o share omo fufu atwade jeje chiche alan pa ensa mane mere bio so omo so oba sa we pen mu wodini uweni munyam usika both domestic and outsider oba we be helu na wa so akwa no aso oba wasisa nema ebufu ebra so waja wade na ukuru pe madada na be madada na da ya empa no be bia na da na empa no be ba no obi wa mo no da ho den ono be ka chenze okoda manunko ne ane enye ni sa so ndiala ide ono ane pam ne ho okay but then I make a senior me femu die senior me na so ye kire Apostle John se ni din ba ko de kwaku oben so fo kwaku oben fi senior me na yi a kire na nye wono ne hu ahunimu e no de kasa dia because clear say o me ya yetimu asofo ne fa na obekasa na ya na femu na ya no mo pa na se obekasa ekura de aye dey mo pe bi edidache asofo ya na mo na mo magana fo nya nsem bebre kan so ye wanya mini papa omo do nyame a omo ye nyame adwuma kame akoye se nipa no nipa atinim na wo se be hye nkoma na se obekasa nyame se a ne se entro nyame nka hwe nyame nka bibia nkyere no nyame kanwe no nyame kanwe nyame aka kire ne enya sana nyame fa so ye na ade enya kwa nyame fa ne debi no jai ene na wonka Ezekiel do no ne ade Bible ni nyina ye kan nyame nka sa enye we ya enye se wakwa aba na wasa akọ na pese o se megidie wo ha ne pa de se eno de ye different we are talking about a political party omani monyamo so omo bakra no mo de kodwo alan kodwo chemantin di omani mu krampo na the way Ghana for the omo de ye MPP for okromu ha kan this for na nya broad topic enka enka mo be ye pa topic de nya the political parties and against themselves and be yet me nya obi from any angle the media no party me MPP ni dia kan ha me
Okay. Eno yenko eyesofo Emmanuel Oche no so. Ono so say Kennedy Japan. Ena Nyankopon say o melidi MPP amanyuku no. Haro na sem no wo. We si benkum. Benkum kura wa san afiri mu obeba. We nso si nifa. Enifa wo da gina mu. Eni say asofo no mienu eye Nyankopon a adoa me no mienu ye som no yi. Wo boy yi. O ma ye mframen. O me aduane die. O me bibia ye pe. Wo yi firi o ha no ye fom so nyina mu yi. De ne doba ni Yesu Kristo yi. Wo no ena waka kokas asem benkum no asa kokas mu fe akodane a chiro onya no papa enu mu bible mu mo ka fa na mema wa ya we se eyen totally entro azan kalabule no mo be bugana fo nyame nya ne nioma sa Ohemaa de ma me nso mi gidi se ebetimi ayi nyame ne se de o maka enso enye dan abaako betimi abam okay so ndi se baako de ebe mu a ne se baako ne firi nyame enso bi kura na e by chance baako no so de amamu a ene se de ti bie nyame na akora de yi kire no a ene ye be ye no however nyame so de nko yi kire o te se Joel ni Jeremia motam no de akemfeli ondi na mga se na kwa na ya chewache no Ohemaa Esther nom Nehemia mo personnel ma ne sisia se Mordecai amonye uwe na ebu anyi ye ni da so ne Nehemia but to say we will build the walls of Jericho ambani ampai no dendi se nyame ya kire wo mo a ye de nyame ase so wakase mpa kire no nkofo but nyame kan say enisa Ghana asofo ehye nkom we nom ne ade no se obi hye nkom bi wa kana sori kura ya entertain obi sim because enipa na enipa o ye amamofo o mafu no o de na se on say e the confusion ba sori o wo se chinchina we na obinya tibi kura no wa sori for de nko nto manipa no kura no waka ho no akoto ama no to ma no to abani gu ya nyo no wa misdirect nipa no so enti enye so omo yefunu pa no omo de hye nkom no de a and they should be careful. Na Bible says a sofo no. Or the sebie and a better woman and they be a sebie near dear. A higher use of sebie a janai. Oh, okay. Oko kaya, so the sebie and a better woman that. No, yeah, Isaiah. Okay, Mate. Yeah, one kaya Isaiah. Yes, yes, of Ghana, yes, of Obaku Binim. Prophet, and so Abekasa say, I say Ghana for na Kase, or Mupe Kennedy, or Mupe Kennedy, or Mupe Kennedy. So for Binim say Ghana for me patch one son and you have video in Bransania to us. Near patch you have video in Bransa. Kennedy Japan team said that obey your president. Sana e woni team debi ebrebi ekemu se obedi president ya. E kanyema bebre wo hono man ka wanye. Yes. Me se ma bebre ko wanye. Yes. Kennedy akompreko e Japan. 2028 MPP flag bearership no. Ono ena di din edaso. Ono ena obia ebo ni din. Ono ena prophet for within Ghana ene beyond ebo ni din se ono ena beba bedi eye MPP amanyokuo no anim. Na asofo bebre ede nkomhye aba. Prophet El Bernard ede ne di aba. Prophet Amoakwata ede ne di aba. Ene wona wo keka ho. Nigeria sofo bebre nso baako mienu bi nso ede eye prophecy aba. Se eye Kennedy akompreko e Japan 2028 ono ene ebegina mu tetentene ede ama eye MPP amanyokuo. Na ba ne Ghana ha ba no sunsun mafam the spiritual works president eye bofo opinim ono a ote eye sunsun akonya no so no sunsun mafamu a spiritual works president
ena ye ɛyɛ kano ɛnkyɛw ebi eno obi no nim Bernard nso ede ne dia akasa ba afa odifo amoakwata ede ne ɛyɛ dia ba obi nim enso so ede ne dia ba eno se de na obi nim ekan kamia kwa yese Nigeria asofo no Ghana asofo ni bi nya asa predictions na ekono nyina ekoma ye ono abo Canada Japan na ye hwe obi nim de no osese nka Canada Japan nim se nka bibi sei da nanim anka niema bi wo hono manka waye atwam no nka onye ena na o se ka se Ghana fo dodo na epre kole eye ono abo Canada Japan e de asam na wetumi akafa ase reverend obinim minim bi onim politics mpapa okay o contradicting ho okay yes onse o se enya ono a ne pe se oba na asofo obinum na eye ne yodium one statement okay ena o se ne wonim so obeba se yidi a ene enka wa anye de obeyidi se which is which point em wo de kasa eno ye se enema a waye nti oba enyiye anankofo beka ho asem ano a enti no o kasa na me nim so obi nim wo ne Canada Japan wo problem a betoye obia Ghana ha gogo sesi ebe yaba ne nso de monom ne ade nsensem so ho enti so kasa ebia na obi nim nafu ena e kire ne se won kan fa ho ukuru ya wo se amanfo na ye ne yodum na nkenya na adwene kura so beba ukuru ya wo so se ne se ne onim zade a enko wa anya ne ma bi o ye nti ne ma bi na o ye ne bi ne sei na o se koto aso na nim se ndo ke kan na so mo de mo no manfa no ma menye eya Emmanuel Abosi o se good afternoon good work ena obi so de aba Ernest Kwaku Ju o say yes a true for pastors follow political party those pastors are juju pastors obi comment si a ne no say na we si fa kan e fa go fa me kan se mo fa enna me kan nti obi nim mesrew o nim se o ye me wo fa se dada obi nim de nanka o mu nyina du ba bi kro mo ye boni aye obi nim me na tena area pen Bokroma state okay ena baby a medi ka ye adwuma nso a na enye medi adwuma Boache Dankwa Memorial Hospital de chamso na obi nim asori nie na hospital ni nie kwan na nipa bi no mpese om de ne fa so wo anim guase ne ade me ka wo me ko gina mu a ye tu ne fo sese nyame so de ne be ye de a ebesere onfiri sabro no nso nkopa sore ma okope adwuma mu ha ene nso obi ni menya so okra se ohia me kro obi hu me bi no de wo nso mo ye no obi ye mo papa ya mo nkai onso de obi de wo kakra se obi ni mo fa se no yende obufu no kra ye nyina ye kurum hasem ye nyina ye asantemane Ghana man enchechire ndizofo o fa de mebumfu na mesrew baby a wo kakro na hono ni se ka de to aso o first point na nice ndizo wo futu obi betu Canada Japan fo a minim so ye sofo edie se wono wo fom kra o de beche no kan so de wono o hie obi nim se hie akra na wo gina ho a ade a se de obesi akrokro obi nim no o bega se nenye papa ni eto wono ka na se mu wie ya wo wie o nhye ni mu bio to obi nim mon resolve mo in person na mo ye nyina ehwe nko ye nim se oman okay na ye nto aso eye fifi kote you know fifi kote e de asembia betudwa na emse uchima anya MPP amanyoko no e de ene Ghana fo no bi kra eye fifi kote se wo pese NDC amanyoko yi ode wo ho dom dia na se wo ye obi a sikadie bribery and corruption asha wo de akono kodwan ne MPP amanyoko no na omo de omo mini for business se woni abrese pese wo sum NDC sum Ghana man e wo ye John Dramani Mahama ye president amamuo ni mu dia na se wa ye wa adwen so pese obebo man ne kro no a ko MPP amanyoko no fa ho kodom wo mo eno ensem ya eye yewura fifi kote kan ye no eye se wo so kan sa enye edika enye se obeka sa na sa ure so no MPP NDC General Secretary enye se obeka sa sebe yesi etete abetia na ne cha o man ye de shawon sa na onso ubua no se yesi enye nyame adom modi ade enti fifi ko ete de obetimi aka kire won kofo ane asem a ade abufuo beba baabi mpapa mu beba baabi unfair comparison na oye
ubeti etu omufu bia na emom se wugina nipa maka se so opese obokro no a opese onya ho tam obra wonye hwe a opese oyesiesie a ene nya ndisi mu ndifa ho kobo MPP adan no wa mo party bia din se MPP wadwene mu no bia you may say wo clear evidence against enipa bi but wo against enipa bi but enye MPP amanokuo no per se what my analysis na ndi omo kaka se bi se ya se we o man no empanimfo wo mu no a direct o man affairs ni bi o se bo kaka sa edim papa mu beba ebufuo beba unclean language ma fifi wonya sa na so bi be support to party no a na nya nsem si ena nsem se ya no nso ena bodom atuguo no ebi kura amabai said ye mo ye niema na koye nkofo fe nipa ne pese obejoin ni o pa kire ne se ba o ba no se wo ye MPP ni kura obejoin ni a enye yie on the other hand so enti fifi kweti emfata na o ta kan nsem si e ma da bi ede unza o ta aka sa na de ebufuo no ne ade also guide against your language and our terms so yes answer na beto asem that be bia na ubetumi a de wo ye comment na fa Facebook on mama ye kenkan e de ama wo kan makama because Ghana Nkosuo enti e na ye wa ha say na obi de aba Nkum Patrick you know say greetings Ohemaa. I think the MPP doesn't know what they want. Asama minya be me ken kakakaka ho kan bibi na ye nto aso omunim de ase wo mu asama okay de was it greetings or him? I think the MPP doesn't know what they want. And I mean o pesa o kire se MPP for no munim like omunim de wo mu pe like omunim de omu ya na se wo mu pe omunim de omu pe so mu ya asemu yo Nkum yesro yesu ugina soro sa bra bi brofo no enko eyi esa na yehwe enye kasapa unyai na bia no obi kura kon do so e ba bejo amanuku na o kase ya ebo nipa tugu okay nti eni kwan se oka bi esa mpanimfo so nkasa nkire no obi at this time obeka kase fi when this mbi o so mampani wo do na esi form na because asama afifi ko take no me madwin je kakra me che ne se enti NDC no mabaya omuti so sesia ye area dwondoma ni mama ne di animu ti NDC ni bia mo man no kro no omudo mbaye ne pepepe sa eno nti na wo kaka se bi na wa hwi ya na china benumfo se homa echekotebo because asem ya waka na ebi na eye serious issue because se bi obi kodisika eye dai so a pro ye betete ne kankan kakra ena do sana mpanyimfo ka bibi se do hwehwemade no mepa ne nsa de ekwa eti se ya ma contract bi se koye uye aban na ye budget bi de ama sector we se koye nti saa sika no omu yusu no nyina pepepe bi mfa ba bia na se ba bia de wato bia nyame o di no kra wo ho mayimu no mpo yes sai kra ku se oto de bia mpanyimfo ne sai ni sai wo mo oh eno ene de wo ka se san ya me no nya adwene san me no nya adwene debi ya adwenbone ne oman ho adwenbone sikadie NDC tab ne bia sesia Iran Israel die ne bia ekofa world pandemic bi ba enye de ya the government will be affected it is affected kwa bi so a ade bi wo kra sika bi wa budget ne aye ne ba bi edi enimse de kosi no wasi ekofa kohye baabi ntentem esili bibi na se de ne disili de omu disika na na so omu disili ya mamu o de o ka no mi ti o me no nya adwenti na se basa no a o se ya no makontabu no eye de ne because o ka de kura me clean hands said there nipa nyi oni because initially mo ka se de kwa and I divert ya kwa and also so ye in a way I am mistrust no so asem punishable sa edi say me to nipa kwa bia so okay so memfa ne say asem ka mami Cecilia bra pa de no on se ba ye na manfo ne foforo na ye say yi oye Western Housing Minister edi sika say that de mo de sanitation minister edi sa na tie de ane aban sika but on say ne charges ne ade
wo court omo ka ho asem yen she dante say ho no wom bia say won say initially dey na your perception oh nti say mami abna pa dia odi bamu eno enti kanokore pa say sa sika no odona no omuye campaign anasa ono no edi asem no kan fa odona ho say ye beti odona mu ye be na aban ye budget ne ade say yaman na odona na ye hu mutie ya ye budget so ma ye hu be sika ne fa ye na se yakohu say ya ye nka sese sika no e yo wa wo dia 1 million over $1 million eno da bi e yo man ni sika oh dear e yo man ni sika e no wi aye no na da bi me pese ye di so wo de na wo ntia se wona ye change ko me example na na me matia miti o ba de ye nyim free ni enkomra but untimi conclude say e yo man ni sika no e de akoya de foforo no do na ne wo muti mu krada na se nye mfino enye num se nye obe follow trend na enkran tie e fi parliament no mni adi nyina odo na no mo ye budget ekwe na no mo ti want see ma Ibrahim mama yeso ode ne machines akosuo okotim no mni ade eja ne hye ya ensu kumfra nipa no mni ade nyina odo na ne tim ma ensu na ko bopu no e ya dia political parties ni yusu enti asama wo kan no ejina so am ya ka che ye ewura fifi ko te say asam na wo kan de wan ka say yi because mo ba ban mu pen ena Ghana fo hu se da bi mobile no be di sika mo be wi o man mo ye sei na Ghana fo pam mo ma eye MPP amanyoko ne bae ena mo so no so Ghana fo ka se sei na as obi a we leader wo di panyanim de se de na no wo sika se san wo hoyi no esan so betimi ato na sika bia fa obi nsa ase enti untimi metna anase untimi nyina o me kan kire eye Ghana fo se mo de mo mewie o man na mo medi o man ni sika eye amanyoko bi wo yes is wrong ene de ye support it enti fifi ko etibeti abi na me enum no aka se ya ye di sika de ye nyai na ye aba ne de ye pese ye sesan free ya kwan we hu emfa ne kon ho ko ji so mbekoro he should challenge himself now my Ghana for benefit of the doubt at the tail end of almost 4-year mandate the amount ndina so wo se kan sisu biem se fifi kote asem no kan ye ne de me pese wo kase fi mo nkeke kase akra minim so ye krachi ni fine na kasa we mo no ne ade de we de political talk e na ode abewura but na wo kasa etu omfo a yasem papa a wo kan ebrepa obu okra wo ho wo kache nse unu so tu but inwardly no obeka se wan kase yi ni obi a na be so de wo kan yi so obra na wote wo bi a wo kache no okay so ndi enye omun kakasa pani na no ma chiche okay asemo yenhwe na eno yemfa ye last asem no entudwa ade we no ma hoho aho a manage pa se yenhwe video ni mransa na yakan ye honorable Erikopoku which is a Greek minister omo wire inauguration a Greek board honom no omo inauguration a omo apa ho entoma ne ade enti yenhwe video ni mrana yenka ho asem okay abusiafo board ya pa ho ntoma ne ye board a omo koboa national bafa store ama enuane sem a ye handle roman no atumi akoyi ama ye na bafa store na djuma wa ye pa ne se obeboa ama prices aduane bo no akofom na afi wasan bo anso ama ye duane no brebia ye pebia ye nya bie na de bafa stock we ye ne se aduane no egu bebreba na ye nya atofo no ne bo no timi kofoma na akuafo no ye ntokra no wanya sika odi koye akua no e ba se egu akuafo na bam afi bi onko bi o se nya bi o koye akua no na nya sika bia e free enti dia buy and say o se basa ebu a ba first stock si form no mkoto aduane na omudi sie na omudi sie a na ebo na gina ma kuafo na nya bo kakra afri aduane omu bia enu afa dru e pebre na aduane ho aye den na de omudi sie ye no omo yi abase ba ya ema aduane bo nso enko bebre to omebo akuafo na edua aduane ho ban na afa wabo yenso a ye beto adi no wabo ye ho ban ne mum de hia kese pa ne se omo bia oso nya aduane kakra sie na torenche bitu a wanya bi adi na yeman efiso twedi ampon de che yentimi nya bi nsie da enti ba first of freeze yete yo momfa aduane nsie da se ye di sie na atorenche bi ba yakofa bi aba de ya ye se ye to ka kransie ye de support free SHS ni ade wan panyi se sabre die ye to aduane bi emfansie se ne ba ya de to last year na afi ye hu ba bi emfa ne bi tu ya ye benya aduane
na ye dia hwe ye manfo ama asomdua ye dey aba the senti ya ye nsha ye ba fast stock ska ba fast stock for so ya de warehouse so ye nyina makwa akɔhwehwɛ agu ba bia sise bia ye kama a che sia no enche bia na aduane ba fi yes pese aduane bebu ye nim se aduane bebu o men pa nti o se ba fast stock tu twa aduane sie na ye ho kire from se aduane wo he a mo de aduane na ba eda ye ho be kire be frɛ ba fast stock se mo fa aduane bra mo de aduane ba sa da na ye bebo mama so pa o ma pa yino odidi o mu mbani vo titira wa sheda choose from various areas when you say mo wonim dia opepa wo betimi aboa oman numwa emo mampanyini nanim ewu ase nemom ade a ye hwɛ se oman ni yedie ne hia nyina nti ye mfa ya nkra yedie no to baabi na hwɛ yedie a ebeboa oman ni nyina ye wogidie se wo beboa ama ne ye bia so ayeye ye da mo nyina wase as a job on a Greek minister ye honorable Eric Opoku ensema odebetu jana me no eye me de yie papa se eno osifa ba ya local language nimbo ye twi no akama wona na me na bi obi a sabio ne suku kɔ ne ndura ni mu ni ade atimi ate de wo kana se no and sad decision we ya wa making I think say it's a very good decision yes oye panyimu saa oda eye ya Greek no ye nim Ghana ene bode ba ko itimi to bode ba ko 10 cedis bode miensa 50 cedis a mo ye nhihye ne ba fast stock fo na hia edi nkomo ye warehouse se mo hwe na ye nuane ni bu a mo nya bi asie na Ghana fo komba ne ye pa aduane a mo betumi aye dai ayi biaba ama ye di se de be ya ye ho nkire wo komu no hu ne se wa honorable Kopoku ye sam wadwo makache odada obra me no nhia ye kura se me de mpa bota wa chipa se obeso CD e wo administration all because we ba useni ti me de meta wa chi na committee yo mo yi o e ma nya nwanwo se e wo ho da bia ban bi obeba bia wi e na se wo hwe o mu dwumadi nse de no o cheche mu na o se e wo ho dada na o mu ye o mu dwuma dada na emu ya na omu ntimi save enough ntia na ko school feeding kwa wode e ho na ye me de se watimi apempointe mistake formally no na omo administration ne ye na obegina so akonanim Eric Opoku de honorable se wa nyade wo kuadwuma mu e ma ne pensu kuadwuma to sini e ho basem mamanfo ka ne ho asem a me anso meka bi etia no fi se me de ahomete ne beka se eye me ya se Eric Pade wentimi anye agric yie o mampani ni mo capacity e na odo akoto e na nim se ubetimi ahwe atoto ne manso yi aka ho administratively ti no odo akoto Derek empire ne ye bota wachi se yero ho na ne committee no so entine yie tore bia de kofo ha no ba ne se o ma yi o mse obe nso mo srenya kakra ne fa ya aka okay na edi ebufu odi o so ye na dwuma yi aba wo minister no nko undimi nko ba bia at time o mo na be ye dwuma no ne report ama o administration bi sia so o mo se aduane bi gu ha ba am kwakwa na hwe ni wo ne ya dada o edi da bia o ye sa o be feel okay edi minua ma wanim na ho na mo no o mu ninkita ho a mo be ye sadamfo nua busua me ntwa no sabio Ghana fotiri modin yebete mbetima ye kululu bi kura ne ade bia ma papa ne so ade huna owo ma Ghana fo no kura no akofeli kire wono batu de wo kuani dada enti obi betere ka o ka se seka we da ha wo ere ke kwa be hunu sampa seka na da no wa sori afiri office bi no akọ na be nwa se Ghana ha se obi ba ku bia ne so ha se a Greek minister no wa do fuda no ya Greek minister ere ke de nso aso sika mo do da nye se na de kura kese no de do ne nsem ahihye ne nsem wa wipe enti me bompa man jo betini aye ne ye onim kuadwuma mu enim fertilizer time our apply ye no ne ade sa experience ni nyina na so wadi wuram e ma ye kama na ono no ye se certificate na certificate hu se ampa ye nipa ye okọ ye die ya hanso su kuadwuma ye te ase na ode akoye nso se de se fata nya so ye kuani na akọ akoda na kuadwuma afeli o man onza wo ka se wo gidi se afie aduane beba empa ye sa na ye ta wuchi se aduane nso mbra ye adwuma ye fo ne de ye nya adwuma ye
na se be wakatue so akora na utoduane a ewo fom a kasa ne ade na ma wo na wakatue za ukodwom a undimi ntobo de enkodi na nipa no be de na hungry man is an angry man njere ye bompa eta wachi eye se nyame be mo odwuma akoso ye do wase o final words anu because ye bre no enya ayebe ye time na so Ghana Nkosuo odwumadi na so na ye guso no na me say kai wo se wo product bi na wo pese wo de ba na ye bo ho da road ma wa mpanyimfo bie kwan ni mo wetumi de aba wo ye store na opese ye be boderu edema wo product bi uton bibi mo amo bie mo amo entrepreneur like mo ye mo amo adwuma sa na me pese me kire wa wo company bibi bia ye efa business ho ne de wo de ba ye be bo ho deru de amount nti free number is 0257335097 and I said 0203118711 now ni mpanyimfo ndisa wo so ne fa ye u product ne bra na ye mbo ho daru emfa mawo na me se kai wo se eye BKH agro chemicals ne soya sene e ma ye di dwumadi sronkun ye Ghana Nkosuo no e de ebrel BKH e wo kumasi emrom se u pe product ni bi ato a Ghana ha ba bia de o kona so pe dependable o pe hia kate de u pe bia wo wuza bibi bia fa kua ye ho nko ade se wo di gusuo se wo de ye ahye afuo no bibi bia fa kua ye ho de ense kan bibia wo do ni kire eye BKH agro chemicals a wa bie ne pono e de ama so obetumi aba na wa ba beto bi e wo honom se wo pene ba komienu nso atoso so the whole Ghana regions ni nyina no ukọ ba bia eye agro chemicals e wo bia obenya BKH enoma ne bia to opene do so pu afo ne chekumase mrum honom numbers no ne gu screen so no fra BKH na ene no endi eye ensa wo so ye bre na so me amedi dwumadi ehu chia me eye mosomfo Ohemaa Young me ne me ofa enu na opokwa agyeman ene na ye je bread Ghana Nkosuo dwumadi no ebre mo ye beda mo se ye start ye magye ye fel so far eye ye Facebook no mo ya de ye papa mo hwe subscribe e like e de ma ye beda mo se nyemo a enka ye nte ha muni honom a ye nso ye ni ho abrochefo ye da mo so mase ye papa se de biara da no magye ya tuma so ye dwumadi mu se ampa TETE MMOFRA Online TV ye adwuma de boa Ghana na aha na ye te no ye te ha se ye besom Ghana uye ni ya ye beka wanye ni ya ye beka ye ni ha ma any political party bia ye se Ghana Nkosuo ene hia ye kwan a ye man ni move forward no enti na mene eye me ofa inu na opokwa agyeman de bia ye sori ane abetena ha no enti ye be hye Ghana ye manyofo se ye pamchew se de oman ne kọ no monya ne oma ye nya ne ma pepepe na nka sabre Ghana enka akokora no ye twia ne ka 6000 a month enka enchen ye because we have all the resources in our country ya find nya lithium nyina aka ho a ye gusu aye discover enoma ni bia Ghana ye nya no ye asase ni mu enti ye moa ne enso afa na be a good citizen your mind pa ebapa se wo na wo so obi eye bibi nsuo to obi ko hwe bola guma wo ho kwan se wo begina ka che nipa kro ne se o ma ne mfa bola ne ngu nsuo nim obi ye bibi na se mo man kwankwa as a citizen no e wo se wo ginam e bi mpa na nipa no de oye no onim but you can educate the person amana wo sa de we de emmoa o man ana se emmoa eye mo mpotamu empo se otu ensuo ewura egu nsuo ma wa woni twese nsuo to na yira ebe saba be fa wa na de sobo no ye de nyina kosue eye aban ne so aban ne ye me no mienu nti ye mienu na wo se ye boa ema de omu ye bia no eye eyie se wate ase nti ye be do bibia se medania se se oboa me ema ye de Ghana Nkosuo dwumadie no e de ebremo ye da na se ye papa se de bia osome eye e wo ha kama nyame ya adom ochina enso ye be hia Ghana Nkosuo dwumadie so makramo